Kotor gitu mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat yakin guys. Ya rek mukbang euy guys. Tah tinggal lihat tuh nih deketan nih jum. Tah, ieu teh hui guys. Ieu walu. Tah saacan dahar, saacan dituang nih guys. Baca doa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baik kanan balik sana ada benar. Mana we lah guys ngomong mah. Yang penting jadi konten. Nah, yuk huina guys. Jadi kieu ya. Bener. Eleh celem oge make ieu hui ieu mah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys. Kalau mau kagede itu lah. Pesek lah guys. Tuh. Ini belum guys nang mulub ya mah. Kopi na guys, malam. Kopi nanya Nah guys, kayak kopi. iya kayak guys tuh, kotor gitu mah ini. Yang penting jadi 5 menit lah. Asa ngali Coba guys, malu sabarakan tuh. Mantap Iya, lah. daru. Diyan lah. Naon? Guys, gila guys. Iya wajib jadi. Sponsori kalau entoknya lewat. Ngali entok lewat di mana we nyen konten malah. Penting mah jadi 5 menit. Iya ada. Nah, ya guys. Ya ngaranna teh. Sebenarnya Aya teh. kecimpring. Oh, kecimpring guys. Pokoknya orang Sunda geus pohoan. Gateng di kota. Kayak kecimpring ya euy guys. Di kamu mah kieu kopi lagi. Ya. Kopi we nama guys lah. Bisa rek pesen ya kecimpring family di Iam ya. Oke. Nomor WA di dia dihandap. Sirek pesen. Di endorse tuh kecimpring bi Iam. Pokoknya mah mantul lah. Kayak ayam gas lah backgroundnya. Tah, main Mobile Legend. Ayam lagi mah. Hai guys. Kecimpring family buatan bi Iam. Saya pesan ke dia ya. Aya. Ngaran IG-na. Betul IG-na tuh. Ibu Mariam IG-nya. Nah, kayak suka nang mukbang bakso jeung si Hani duaan di dieu nih. Kan jangan begoran halus. Nang bahasa Cilame. Lah. Sekian kali Mahaka TV. Bikin barang dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.